Keram lim ke Liverpool ha ke Paris Saint-Germain kumjuk ke Barcelona ha ke Atletico Madrid halaying kala lim no ha ke neka fast leg jong ke quarter final jong ke Champion League. Ada pisniu tenati kena channel sepapan like dan subscribe pada hajar kumjuk ke PSG ke lim no ke Liverpool da argol lanot ha ke neka jing lek kai jong ke fast leg jong ke Champion League jong ke quarter final. Bargane ke day ke jing lek kai halaying jong ke Paris Saint-Germain pada kini ke argol tep da do ha ke minit ke bekatwe pad kabarat sakalia ha ke minit ke ban ribusan pad ke Liverpool ke klem la ban tau perte nama radu wakut ke jing lek kai kami watang sigol ro bad ke Paris Saint-Germain kelak kurjing job da ke basuk hakaskan lekan day halaying jong ke Liverpool ha kasau tarik tau banai badaba pai cikijing lekai jong ke Atletico Madrid percaya ke Barcelona ke Atletico Madrid klub penlim dak basuk kuat lakan ke jing lekai ke day halaying jong ke Barcelona badi kini ki argol jong ke Atletico Madrid la tep do Julian Alvarez ha ke menit ke basausan pat Ustarlot ha ke menit ke bas nyopo pat ke Barcelona ke klem la pantau pertei wat lagane ke jing lekai ke day halaying barkan bu jing ke Barcelona hakaskan lek namarkan day halaying jong ke Atletico Madrid hakat sautrik tau benai bat penpau ma pi ha komen bok manau banyu rung napedeng kini ki sautlik tim ceka semifinal jong ke Champion League mentaka samoy Bresi bun ngesuk away per video